mau di ujung dunia, mau di Hawaii, malah kita tetap aja masih gantengan gua guys. Dari guru dulu sono lo, dari guru dulu. Bye. Bite your lip, get me high, but the pleasure's all mine, the pleasure's all mine, just for tonight. And even though the sun will rise, I will fight fire with fire, fire with fire. Menikmati santai di Gunung Papandayan, ditemani kawan-kawan Sukaria, ngopi bersama, menikmati sunset di Gunung Papandayan, ditemani kawan-kawan riang gembira. Bayar dulu mas, kalau mau naik harus izin, kalau nggak ada izin bayar porter mas, buat penunjuk arah. Nggak bisa mas, nggak bisa turun lagi aja kalau gitu. Security. Ayo mas yuk, yuk. Orang kata security kalau tahu jalannya belakang kok. Kadiani Katai ngomong jauh katai. Papandayan menyapa. Terima kasih tahun 2018. Selamat datang tahun 2019. Selamat tahun baru.